ni ya ka budget speech lan dia kata ka jengkran jong menteri rang ba ka jala kon ra sangma hakabidi ba kamang tengka jong ka sarkar jala ya kani kamang tengka lawan ra mantakasngi ka khandatri ulber arajar arpo ar hapo yin dorba na preng ki babun kimat ini kimat rekam jong ka sarkar kani kasnam arajar arpo ar hadu arpulai kawi ni kimat lesi ka bagi ba ki de bantip kalong ba ka sarkar jala kala temu nang ban penduna ya kajing khamia nan di kajing sakut kali hani hanong ba shalong kala temu banwan ra hadu shispa atli ki minibus bat kini ki minibus kin long na kapta ban kit lande ban shaw yi ki kina school seki school ki ba pher ki badan hani hanong ba shalong ina ban kero hangni ba kisnam ki bradep akapor balong deputy commissioner ba bidhar balong ru chairman jong ka RTA lawan ra yang ni ka ju kajing ajeng mot ba ki school baro kenem pha chu mani on school de ki kali shimat Leban buno ada ki bus, raya kene la kantai de ki kimi ki pa jom ki kena school, bat kim ko ban pa school ki khonjo ki de ki bus ki bela ilang. Ke hadu kat no kan terikam kan di kajing temu jong sarkar, kadi ka por bengi nyapet bat ka sarkar kan temu ban le kumno, ba penya ye ki de ki spat li ki bus kan ngono ba shalong ka belakam ya lupa. Nalo kataru ka sarkar kala temu banwan ra ye kita ki electric bus, nakam ban penya hani hanong ba shalong. Ban nak menta kan ni nakalang jong umuti rang ba balong ru badi pek ya katanat platengka unamang hadu sipok lur tengka ban pelut nam tangan kesnam arajar aku ar hadu ajar aku lah.